Ya Rabbi balighul wasilah. Ya, dalam selawat kepada Rasulullah dengan terakhir kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allah ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi junjungan kami Muhammad selamanya di dalam keabadian kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allah ya Allah, please show your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving hand. Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah kewan mantin anna kerien kalau syamu Muhammad yang seaidang hauhan jujai dan antan Allah tekan lian waban hauhan Allah ya Allah lungsurkan rahmat sinar dan selamat kandung Nabi junjungan puring Muhammad salawasna ayadina kawilu jangan salawasna di tengah tayungan ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad salam ini pun wonten ing keselamatan salam ini pun diwalas di Gusti Allah. Ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan taruntuh ke Nabi piturui kami Muhammad sepanjang hidup di dalam kebahagiaan salamonya di dalam kasih ya Allah beri rahmat dan keselamatan kesidro Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang berrahmat bansigom alam contoh tauladan keinsan bandung manusia Allah
على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.